Khat-khatia long aronri pen ki pona hor kinep long. Assam along Bihar Diwas Kitalon Ponjia long AJYCP Chidonunde. CM alam chakateng tovar kasalam piajo thaskairat kachuru. Karbi Anglong live prime time birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. There ni phai inquiry ada por phai near Kebrachi tema por khatkhati police station ki parlo Kaliram basti foreign to waralong raikom saikhe tum kiton kilang bomahut aronri pen ki pon kang hua hor cartoon pharo trok near Kebra phokep an kinep dunlo Birta kilong duna tengke khatkhati police station saikhe tum Kaliram basti foreign to waralong kai keson kiton kilang saike denga por hut ihum HR truck registration number AS01 PC 4897 Khatkhati pen imphalan kipang no boma truck along kirika kurukasai dengdunsi IMFL Arunachal pen Jharkhand along kijor break jamahor carton pharo trokner kebra phokeb pen candle wax thoila pharohini an long pondum kene ponlong horake iconic white 750 ml carton pharoisi iconic white 375 ml carton pharoisi Starling Reserve B7 750 ml carton trokep Starling Reserve B7 375 ml carton pharoisi Starling Reserve B7 180 ml carton thongkep Turbo Cane Beer 500 ml carton pharoklik raikom saikhe tum arona teng pen chipari teng pondetlo bangso sailong gachirap lok bahini lage driver yumlembam thoi thoi meite arta thongkebra troxi apomen yumlembam tharongo arong Hayal Awang Lekai, Imphal West Manipur Lapen, Handyman Seram Gokul Chandra Mite Arta Inkorahini, Apomen Sirap Amitabh Mite Arong Tirakhong, Bisnupur Manipur Sol Pusi Pangthek Pen, Ingnang Pen, Lamhoi Pabon Pondo. Sangti Dibet Mojanterang, Karbi Anglong live. Non malom Assam along ri Guwahati rong supialong non kibangji there ni phain kora hiniarni Bihar Diwas ki paman ponjipu kachithan sayalong Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parisad Karbi Anglong tumpen masapta chedon tun de pusi AJYCP CEC Klembang jitu phukon pen ningje thi Athi pima ladak Assam along ri along ke do thi binonga khai pen kapre tum anke lahai Bihar Diwas puhai hue tum anke nang bitap nang nilo lasila ke komentuni ta chedon tun thek the pusi ningje pon Halapu Kaprek State, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya hai huya dim malom ke lahai pado taplong le la pensong alam sitame sengpon jamnong le hadak CM matum amatsi lahai hukum thothe Sitala dak Assam along ke banganing ke hangaling nang ke klema towar ke tho pipena jok pini Assam isi ka pheri mimiang angsi nang dulu Ilitum chikoinot ke do Nagaland along ilitum theklong lo haladak naga tumpen kaprek akhai tum anke songa mahang matsi paseng nongli Sitala dak Assam Karbi Anglong along ke kaprek akhai tumta ason asonga men irsi songa mahang pathekasai nang klen dun jamason lo Lasila hai kilang pangching dun pen chilang chari dun asonte misenji puta pachini Ahom mod ji totha ahom matibhumit Bihar Diwas ji উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে অসমৰ আমি পোনপ্ৰথমে এই বিহাৰ দিৱসক আমি তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ আৰু নিন্দা কৰিছো কাৰণ আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ বীৰ বীৰংগনা সকলক যিদৰে স্মৰণ কৰিব লাগে চৰকাৰখনে যিদৰে কৰিব লাগিছিলে এই অসমৰ নিজৰ বীৰ বীৰংগনা সকলক স্মৰণ কৰা বা তেওঁলোকৰ দিৱস পালন কৰাটো যি চৰকাৰখনৰ যি কৰ্তব্য দায়িত্ব আছিলে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে হেহতিয়াকনে
বিহাৰৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনৰ লগত সংহতিত ৰাখি এটা ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত অসমত যি বিহাৰ দিৱস পাতিবলৈ লৈছে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই বিহাৰ দিৱস আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমত পাতিবলৈ দিব নোৱাৰো আৰু এই বিহাৰ দিৱস বাতিল কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আজি আমি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছো আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ক'ব বিচাৰিছো যে অসমত যি অসম দিৱস পালন কৰিব লাগে চৰকাৰখনে যেনেদৰে তাতোতকৈ দেখোন বিহাৰ দিৱস এতিয়া উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে Bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Lakha sirkep amreng constituency ke parlo thaskai rong arat atum pen CM alam chak ateng tovar kasilam piajok Karbi Anglong Thomas Council CM la pen team Karbi Anglong phan kachuro Amreng constituency ke parlo jirkindeng adung het thaskai rong arat aphan kidam tang there niphai krehiniani CM interaction program ahut alam chak ateng tong sekor pen tovar kasilam pidam aputhak thaskai rong ni hangarar tum team Karbi Anglong tum phan ningkang sampen kachuro la pen labang so tovar kasilam nang patang pivek nang jipusi chuning ripon Sarvet teng penon ili tum jirneng sor tuhan pasta joy ke phangpat hani tum hidi pasta hap hidi apu dah hidi dot kolang inglong penat sok sang tikta pu sedalang kenon ke towarang silai tum non sarvet te kewan ke joy kipan ke thaskai rong hang sarotja tang hop tum pu reng men chap lai tum baidu nang rapat teng Nainong amreng konsensi itu ma iem baidu alai phanta churu mimi ni tuma tawar keking kena wan pipon thekapot athini tumalong kisung pan kisung pot non joy ki la gani tuma thaskai rong nang dat kali amreng parayan ta la amreng parai sarucha rong man pian talan tum ta joy ki ko tasana thak ansi tarik krihinin Karbi Anglong tunu CM tuliram rong hang alang likewang pot ni tum phan so tawar nang pipon thek alang ni phanta churu piklo sian ni tum pan kisung ben pot non ki joy du pu sini tuma rat atum bangke churu piklo nang tum pha non la bang so tawar ka selam ke kupu anat pen bang se salam lo jirkindeng pen kupu nat pen se salam pon bom lo jiri kendeng la ke jiri kendeng rong hang rong pen la ke shortcut rong ni hang lo kidam tang ovi ko anunia kisunglu han kiso kachilang dam hi thiborwa kidun kisung non pining pen anke kisung pen jokpo local MSC sangpirina tang pila pen team Karbi Anglong tum aphan la am so se hirjume padunang pusi rongarat pen churu ponthulu nat lo pali ji ke jirkindeng lo ke dam sik sak sing ibang prok lo kopi lo nang lik tum kang hor pon ke han lo son don phelang dung bidahan curi dam se chuwan lo nang lik tum la bang so tawar pen la anak kisung ningkan ko an bak cicak tang lo nang lik tum kiram tang po do pik lo tining kan thok kep le ke suali lo ho non la Karbi Anglong Autonomous Council pen nang lik tum aro phan tawar nang ki pia puthak nang lik tum kopi se pupo nang pinang populo la anak kisung pen ke pulo non tawar ke selam bom lo la selam bang so puthak nang lik tum ningkang sam kopi se pupo la towar jong si nang khang nang selam pi pami lo pulo te li tumening king sampik lo pulo la anahan ki yor kisung pen pulo kari ali yang si ni di tumange hat thaskai nang ko plat pulo te hei la IM sar thono te la taning sam pik lo tume la yong sa ling ko plat hek lo te ning king sam pik lo kita kisu un eta la usu punar lengi the punar ta la si ki wan mati ho pu pene pon pe man asot tawa nang rock pi ke pakalo ning sampik lo dan nang la aprang ke thedun ke ding dun tum nang rab re pin la asona tawar ke pene sudet ne data nang ke bulok lo nang ke rilok lo ni tu pala ke su tawar ka siksa kasi no nang rab lo mesen lo
alang li ani siwang lo lapen alang li putikang lo CM sar masih bang putikang dak lo mesen lo nilining tepig lo okay ning sampig lo an piwek nang polo har rong an ke akikom naita nitu ma rong an ke nang plan piwek nang polo nasi ningang sam lo an Nali tumarong ke wanatan lo rong nihang nihang rong pukali rong nihang Jiri kindeng men samseng ti Karbi Anglong live. Lakhang ko rasi Borjan MEC constituency ke parlo khat khati Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoy mate border along chirai kom nang ji pumathasi nok belong jon pu rongmen irsi sengpon lo lapen bangso kar klimati ke thoki jer pon lake dhansuri sarpu athan lapen khat khati athan pusi guru sarpen pachini pon Somsi Karbi Anglong rong sarme KRAA tumpen akihai bapuram tirang SAKA aphan nok belong jon arong sar arpu sinai ponsi ki hokalu pajir pondo Aduntu bapuram tirang SAKA alangli risim kangtang chi udet pen mate sorkar pen lamdon chitok dera phi puthot longri longpat chirai kom nang ji pu ki mathasi Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoy along nangdulong Anparta alangli mithang pen chenglok alangli long doan asai ka chirap chitu duna tumaphan kireng javar sai pu mathadamsi tirang parking piggery farm longhonga ok kipajor hehui asai claim ponno lapen komania korte jongsi longli philang hemrit kithir thipen kiduji ninghang lipute nang humri tami pusi alangli pen phirang ke tum karjo hut klardak pen thampong dipu hem binongke ta dipu pensi replot se dak hemasor tumpen exam dosi pu dak chongdat chutulu bomlo lapen business tak lembom amasi pini dak nokbe longjon pu donangji pu kamatha mate karbia khai border donangji pu kamatha pensi nilitum non lapu sar tum bithe pen all Karbi Anglong penang chitong delang setami ini nilitum ladak kachitong lake akaprek phankali je Karbi Anglong kiwang jilang apor hitame rong asar atumpen kimisen Japon nang pusinil tumpini dak rong tame se takacharkri lapen se anta mi pik nang letun news long anta tek ponlongi ape churupik lo lapuan se nang letum RD nang pedun lapen media tum nang letum lapuan se sendum phaning ke parung penil tum ning gi bihe khod ning nang pathe don Alang lipen ki pachini pona tengke Karbi Anglong West Karbi Anglong anparta angtan kido akarbiatum longli phelang nang jilipute wangpen alang li phan humri damsi chingki chithan japhan bangso chatai pen pachini pondo Jai Megalong Aluhiaman pen Harsing Ronghang Secretary KRAA Central Committee Lokhiswar Tokbi Advisor KRAA Jameson Ronghang Advisor KRAA Pidili Ram Tokbi Ronaldson Timong anparta ki thigiding atum chitongdun pini ladak nokbe longjon polong dak alang letum se chartli lo isibangke rong asar chepachini kichu bangal lilang hai chepachini rat bang chepachini pulo nitu phanang hang lo mangche tongdun lo ningrong piklo pini dak asini tum Karbi Anglong rong asar mai along mangke akhetin adu khainar keb do halabang so khainar keb bang bong system me tum ke akhetin tame customary lo bang bilek sa hala akumiti lang mangkai nitum isibat sido la khainar ke ta akumiti lang mang isibat ke claim ke dam lang mang isibat sa customary lo bang bilek sido lasi nitum ke na 2015 na ningkan April 5 tarik kan arni ke amhang patheklo Karbi Anglong sarmai adima bang ke dak bina pandi LP school long se hasut amhang patheklo ke chengsi Secretary President abang ke lahan aja, upong tok bipu, General Secretary bang ke, ben President bang ke Bida Singh terang. Sang tihidipen projan terang Karbi Anglong live. Pinie birta kalapansi kang ton ponilo kardong.